Semaha si kita kebi saramata na sombang kapia sualong manda ke elo karomprone burang hente tahun 2022. Sumunara tata huranding naung sukanal YouTube YKB berang sangya. Pembawasan kita sedelo ini kabakeng boranu buka Korintus humotong pasale kahumotongange ayete mapurawaru sarang katalung purawasan. Arawena sebawihin kita kabakeng boranu buka Korintus humotong pasale kahumotongange ayete katalung purawasan bawirane kereng. Ku kai kere ewe kabawohe suraru binohe susi uisaing ku rurasai ute harus tebe rurasau apang kinoa umau. Jamaat umau ika kendaga ikite sengbo nika kalikang wingata. Umakoa tau sahani sengbo nenarima kasasaramata surarung umau Yesus dengan makoa sahidi mahabar hengetang baro mapia kai munara maka dari nau arau maka herang. Susembekane pia purise manghinong taremakeng kite hinong tarudang kite ku si kite tau sahani isa seba mamikure kalu kuruisa. Mamikura kalu kuruisa mangarene kite hinong menaruda purise. Tawe tarimakeng tawe pangimangeng ila anggap bodoh le hinakaneng kekuatan sedu tatambane bantia mase samurine paten. Habara lohong tentiro surarung buka Korintus ini mengingata sutau mata timonang surata sutempoene lai ikite sora seini. Tandea sutumbu unau kebi apang nakoa munara tatangkiane koate ikite. Kuruisa tawe hinong makwa sasanang aralay sa sege ikite. Batu kuruisa kay tatialang kasasana unaw. Ku ini natatantango apang nila aning dunia. Tatika tawe kere mubera. Mangarene masigasa batu karawokang tau mata mengengena uka sasanang wiyahe kay kakakala haki uene tawe kaherang kamageng pia tau mata mang berusaha sengapang botong tadia umakala ku masenang katewe nda ene barine kere babia tau mata sahani bepake kalu kuruisa arau isa seba salipo bakoa tatialang kasasaramata mo umawi Yesus bau tau sahani barine be ketaeng bawawang ukai tadia umagali wingata sikite mangarene kasasaramata kai laongko waring wene tawe apa sarang sengkatao maka pengembahasa ikite ketaeng botong imadalo mawu batu ketaeng mawu kung kubawia ene purise amin. Sarang ini pengangundungan ikite suara seini abe kiburei like bingang subscribe tingang upahia sutau matawarine waringu makwa ene ikite sensadia nengarak bahagiang surarungu petatangkiang habaru injil dengan YKB mau mengaramata sebagai manusia. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.